Teaching Catholic Internet Radio. Yangemelwa Yesu, Chimelwa Maria. Angbane nia kenedua wasum tuhene. Solo ongwan pasolo dido. Shazo Father Clement to go. Yoseke neneto ongwanana. Nia katumutalo tuhwe. Nia ka Ash Wednesday. Nia sihi yowa. Shacho baembe zege nyongu imba Kristo. Kwa ye upaska. Nia tomota umtuwene. Akawa lunwasi Romabra profeti yoye. Ma kwa nu shoha kemba Korinte. Ma vyangile ujiji Matthew. Agwanse kwa. Shaya siye vesiye. Lent uhinyo mnetemble yo. Msume sumbu ne. Shisiwa ne kwa hako hangu mtuhe. Kikiku yani tse. Lai kawe se yayi lengba yulong tuhe. Ikbidata poso. Kavi tesin yo wakin takreda ushoha u Samuel. Tupo karata ibu potan karingi. Kawe se kwasi uyange akona yawe na shageyo. Na shiem tuhe shatyo utesin kyaf shima vihin. Takreda profeti Yeremia. Tio trata yuje kundu karatrata kawe se iyo yange vili yoshini tuwe sho tesin kyaf ijungwe kenta kredo yubu tiwa kunde ha kalokwa virusha tratala iwa se kwa yere imishini tuwe yo yange yo vimishi sho tesin kyaf imgen shumayo nia Yesu Kristo lam nevesi chingo hono we chambia erene ku yani he kigangro jiji Matthew chopo kamo yukundu kamo ha manyoya shayangi e duam tuwene kasi shiem tuwen sha atsule asi sha welene ka ha hange uhihi yo ntuwe manene ka kyaf ingem shima ntuwe manene kama tesi kya esi dzungwe sha solo boase Shisemba washima uwelin ntaha shenu lent ne. Kwa shoha ya ntuwe manene kari kyavi kae semba vulevu shikahen vulevu kwa seba hidesi yembe. Unko kana vesi luchi kwa yangi givan isikweyo. Kakwane shenu fada kwa uneba luva shien sentuwe hachu ya une ka vesi Weo, umbu vulevu, shikahen vulevu, uba hido yemi. Na ham tuwe masurungu ho, kine duo nyane, ma toka ha. Choka hi ya umbu we, tuwe mana neka kyaf imgenshima. Tuwe mana neka kae, mba fanyo, shaka bo mela, chimdu mele msaha, shakwa bone, nshenu lent ne. Shoha tuwa mana neka kyabi ukae ni yangi givan sikweyo na alwe sikweyo si hide si yem na ondo na agba besi dolon kwa chakwa umasi ama wasu na tomaki yodwa he nyanchi hido yem ina ondo yo ondo kwa chakwa umawo henshenu lent ne ngane mba no so ma ba kaseken Kristo Ecclesia so is toshien hokwa ya tega stave krim seno wele kisierem sentega se luyo banana gba akata ne kayiri ne bayase ite wasi Yesu Kristo asoe ma se to ma se tomi henshino lent yange nyanje ne bakaka ne tega henshine ufatyo kawe mo nglumu kishima ya mideo kwa bolu na ile kwa bo manu vina no den na mila alwo me na haya tesichawe mo kwa me lent na temble
shi u fa jo ka we ma wan gba wa ne na yuasenga me to shi na yuasen let ka shi no ka sin nongu o hiden va hine ondo ka gbendo nja o tesi kawe si ka yesu ya ba ya cha shi ta ne sha suro bo shi pe sho yima se sho wele kwa ne ya ivyangre nya yila ha mo wesu na to makle do ha chi esi le kata ko hihi yo si se tabe kelo ne ba tsa ne dito ko sho hwa yo si se wa gia ke msenu weren ko sho ta si se holon kwa ya ka kwa ya no holon ne une na se tabe ke jingi ma si no ho tia a satan ye ba ko ho ba lon ko ha ya ke popo yo ka kwa usuruwe ne la bushamga baka chokia hivi uluwele kwa lala hishelo lent na alwongu wele nimsen shinungu holon kwa ya shinungu wele ne odido ya ka kwa ya no holon la shika senu wele la shika na ku na kura ilu kwa baka chokia hivi uluwele kwa lala ilu kwa ye chokia ya wele kwa la chachu Yesu Kristo wele kwa la we yo venegi idove chiyo isayo yo chiyo vuwesi wega wa wele kwa no tesin kyab wekpa ulfawe Yesu yaba yacha kwisha surubo a wo wele kwa ne cho tesin we ongu nyongo na ken yere na ona lu kwa bo ma shi ko ba bihin yo ko si lent ne zanza unu ba ben yo si be lent ne akwa momo utesin shio angana amba noso mabakase ken Kristo esi hi abno leto nyana ha ma wasio wanse kwa me desi to ne hia si ne lent ne simple lent ne javole ka lent wo hi na ha lent ne javole ka lent wo mastio na ha lent ne javole ka lent wo momo ukla lo yan ile lent genga manu karo pekla na ha che no lent eba be ya uzu aviere ma gracia nchine te umbana ke mo tsoro ne lo mo wasise she si lent ne semble aza yoshio yo kenti Yesu Kristo do wase amen so ne chi angana ya ba no suma bakase ken Kristo angana ya ken Kristo ngun kam pasolo ho dudo o kane duom tuwe shazo Father Clement Ugojene yalo nende do nungwa base yange dua